Talofa lava. Malo lava. Malos. Ya laso leo le. Laso leo le. Lafo yo le. Aprila. Aprila e lua. Lua fes fumerval. Aprila e lua fes fumerval. Ya le ta upole ala ngina le yaso. So nia tuai. O le alofa tu noa o le atua. Le alofa tu noa o le atua. Mai le amatanga ya atamu maeva 1 Corinthians 15:22 fai mai a wafa pei ona o ti uma ya atamu. E fa pia foi ona fa ola ina uma ya Yesu Kiriso lo tato wali ima lo tato faula. Roma tolo no fapelu sumber tolu. Awa wana sala tangata umlava. Ma ua le o ile mamalu o le atua. So this is before Jesus. Before Jesus died and rose again. So mailam tanga ya atamba eva na ai fua lau ilo ai le leima leanga o e se fafa mal fatoanga ya o le ola le na yai o le ola le na yai sa ona vai atu ola la e ola mai la o le anga te ua o le ai se ola fa le anga sa ola ila lana le anga o atama eva a wale ai se faola o iei tonu le nganga wa aile apu le e lo aile leima le leanga so e ta pe ngoi e se satani le ola lea e ola lea ina ua wha pia lava o na rofa mai le atua e la langi o ia uina mai e lo la tali pele to tasi ina ia le whano se tasi whatutua ia te ia maua ia le ola e wha vau. So tele tangata se le mele o le lofa tu noa e le lofa tu noa tele falo fu le lofa tu noa e fa ngai tangata yang salai e le lofa tu noa foi wala yo na mawale lunga lo to istangata mama lo to istangata mai God's grace is more than enough for me forgive my sin and forgive my sin ale lava failing shalom failing shalom failing shalom failing shalom. Roma yono tasi malua faita watu la Roma yono mua le nei sa e sa tato upu tato te nofo pea e le sala ina ia fatele ai le lofa tu noa te koe lua aua nei fa pea aua nei fa pea let's mean no fa metu spaia le ai so fa tato koe lua aua nei fa pea o tato o tato o ti le sala pe fa pe faire un tato wolai pea pe fa pe faire un tato wolai pea pe la mo mal va la inga le fa machine malo ya ma pe fa fe tato wolai pe le sala so mai atamu ma eva sa ya no le temio lolo atamu I mean Abrahamo ya sa ya Isako ya kopo o malo ya mose so skipi umalal vaina la tato baila tulafono ile tulafono ono le lofa le tua I tangata o santa fai e istangata tangata vai innocent people santa fai ngoi la ko me fale ma isila meo to lua mla to fanau fale yanga ye me fa shoti tangata
vai le anga balua mose ine tangata mio fale mio fale le mafofau ie vai taimi vai le anga balua mose bo le ita polea pa Moses is a meek man in the Bible, in the Old Testament. Moses tangata pito silio na anga balua I kaua mai I tono whenga tuai. So wawina mai le tua tula fono o tula fono I le lofa le tua I tangata. The innocent people. Le lofa le tua I tangata ai le iei se lofa tula fono. Na whaonga toto manu, toto mamoe mama. E a fo e transfer ai anga sala tangata. E tangata o si taulanga e whaia lo si taulanga e whaia le mel na e te talo e transfer I anga sala tangata. Le anga sala tangata. Wai la tua tangata imana ia mamoe. Ia a transfer ai anga sala mamoe lea ia te pe a sun. So le whapenga le whamangalo ina sala ia whaitai tausanga. Ele tu mawhele wa pe tasi se mamoe whainga pe anga sala e whavau. Whainga tuai le ai. So o tula fono ele ia se alofa o iai. O le alofa le tua lau mai ele tula fono. Ele ia se alofa o tula fono. Wale whai mertus pa ia. Na wina mai le Yesu ke riso le alo le tua. O le alofa tu noa le tua. Le le wha tumu ina ele tula fono. Whai Yesu na ua fio. Na ua fio mai ina ia wha tumu. Ele wha pe ave ese tula fono. A ia wha tumu ina tula fono. Fa mertus pa ia ele ma vai lava se yo tom sai tusio le fio pa ia le tua mai ma vai le langi ma la langi ele ma vai se yo to le upo le tua o lo wino tu la fono le lava ia il tu la fono a o tumu I le lo fa tu no le tua so le lo fa tu no le tua e lo se la sene le sa la istangata Moma, ele fa pe le lo fa tu no le tua wai tatou le fai me mana oi tatou loto le ansala ma le ansala ai ora tu ma tu la fono le tua. Wa mai le tua le fa to. E te was fascina o to fa mai le Roma valu fa mai le se me ma fai Nothing that can separate us from the love of God. I got the love of God, got grace of God. Ela wale whaia meleanga, maia meleanga, tu naunga lalangi. Nā le lofa tu noa o lava le, tatalu mai o nā tangata loto wha lunga, ma tangata loto maa e mauan manatu na wa una mauan mela I'm witness to you I experience that to you and I'm telling you right now it's not true I want to face ina oi e le ai se lofa tu no le tua o le sala ele ai se alofa tu no le tua o le sala mai o tatou o ti la le sala pe fa pe fe on tatou ola pe iai o le fa mahoni o le tua le ami o tonu o le fa tua le o mai italia Yesu ave mona li fa ola ma bulmuli ai Yesu mai o se le hamo lo sa tauro munu mai atia le se ngai atia so Gary amo tato sa tauro muri ya Yesu le fai al fina ngalo le tua le a foi le peteu mo lima peteu mo peteu ta pe lima e fa pe o to we tal vo e o sustai to ya ina ma ya of o to malava lo to maulalo o le tasi a wa te hatu le tua ye fa maulunga ai fo ina mai le lo fa tu noa Ye fa mawara lalo. Ye fa mawara lalo. Le lofa tu noa ye fa mawara lalo. So tangata fa mawara lalo tangata yu salamo ma mai fa tutoa lea
ia Yesu Keriso. So Jesus is the door. John 9, chapter 9 and verse John 10. John chapter 10. Pai upue eiva. Fa mai Yesu fetale mai Yesu o unei le faitotoa. A fai e ui mai se tasi ya te au e whaola ina ia. E alu atu maulufafo e maua fo'i e ia le mea e ai. O le mea e ai o le fionga pa ia le tua. Au apolean mea le yanga whaleanga mai al fili maisi mea mafa. Wa ala lava fili e mu loto o na fsosoani e le tua e lana upu wa. Mea le ia tatu whaitau, to anga whaitau tu spa ia mo i lotu. Ina ia fsosoani le upo le tua e tatou ilo fsosoani mai alo na nganga pa ia e tatou. Ia whanau fo wina o tatou loto talia o Yesu Keriso mo vema Yesu Keriso mo tatou alii mo tatou whaola. Whaitau le fionga pa ia, whatu tumuina tatou le nganga pa ia o le tua. Awa le nganga pa ia o le tua e whaamanatu mai o ia i upo le tua i e tatou. Ina ia tatou sabali mai e tatou malosi ai. Le ngata foi le ina ia tatou sosoani atua i tangata. Ale au noa whatu muina i tatou le nganga pa ia o le tua i tatou tele loa me tatou tau tala atua i tangata. O tele o isa o launga ia latu. Ese me tusi au lalo, ese me sau le nganga pa ia e what. E fiosani mai e launga o tu inatu. Ina ia manuia hoe e whalonglongo mai hei. O au te tonu lava i le tua. E hei tangata wala veai ona o le upo le tua. Ona o le upo le tua le ngata fo i au launga. A au launga fo i isi uso mai si tua fine. So mea le ia whatu muina i tātou i le nganga pa i o le tua. Ia mua on wha maulalo i tātou ma sala mo mai whaitutoa lea. This is the door. Jesus is the door. Jesus is the grace of God. The sin separates us from the love of God. For me, nothing that can separate us from this door. Mai le faise isi, le faise tasi tapunia, le faitutoa leo le alofa tu noa le tua. Le ia tātou malapanga, ma pupuanga, ma mafatia i whasalanga satani, ma leanga sala i whafo. Ina ia, o iei le alofa tu noa le tua lo matala. Ina ia tātou o mais lo salamolo, ta maulalo, ma leanga mlu. Talia Yesu e vea mo tātou alii mo tātou whaola. E le ai se alofa tu noa o le tua. I leo lo fai o pea le angsala. No. Au al whasein. Ana wha pesa au e leo mai al fai toa. Ana wha pesa au e leo i foi se Ioane tolu sfun maleolo. I leo wha pea lava na lo wha mai o le tua e leo langi wa iau ina mai lo talit pele jotas. Ina ia le e whano se tasi e whatu o tua. Mataria Yesu e vea mo nā li I mo le whaolo. Whai toa le. Ala lea, I leo mai le whai upu tuspa ia. So I witness and experience that for you. Wa una iai. Mleanga, you name it. Matua leanga whai e whapea io le lo whatu no le tua le. No. Nothing. But nothing can separate us from the love of God. It is not your love le tua tangata salamang. Fape feo tato wola peye. Le fai no la se me amatua lang sala whanau le oti. So nothing that can separate us from the love of God. Nothing that can close the door from us to come in. From us to say Isaiah, Yesa ili le li manu. O maua o ia. Manu o e ola. O lata mai fo I lona toia fio mai le fionga pa ia le tua. Meina ia aua le tatou ma. I lona I li taimio si tianga.
A ole lofa tūnoa le atua. O le whaitotoa. It's not for the sinners. That sin and sin whamawalunga mamā la tau loto. No. It's not for you. The grace of God is Jesus. The store. Le lava matala whaitoa. Le lava matala whaitoa malaungatu. E au ona le atua lana upu ina ia ta salamo tangata ma i o mai i le nei whaitotoa e le mawhaia e se tasi e le mawhaia e se tasi ona tapunia. Nobody can close this door, and that is Jesus. I want it right. So the Roma wa le lofa tu no le tua wa u mai ai le whaoltanga o Yesu Keriso lo na alo e to tasi le mo mai le tito e lua lo na fai upe sfuma tasi ta tu atu la i le Roma le tusi o Roma aua ne fase ina o tau e nistanga ta e mere o i le alofa tunoa o le atua o le atua e whamaoni pe tatou angsala e whamaoni lava ia o lona wina la wha pe tatou o le alofa tunoa ina ia tatou angsala o le api pero i la whamaoni o le atua i le awinga mai o lona alo i tō tasi so o le alofa tunoa o le atua o Yesu Keriso talia Yesu e avea mo walii mo whaola mo tu mau ia te ia wa se mele tu se Roma e ono fa mo au mono fa tawatu di pe upule fa mai e tu se a Roma e ono fa mo a fai te fia malama le wingo le loftuno fai tau le tusi a Roma fai tau matoi fai tau fai mai o le nei sa e sa tatou upu tatou te nofo pe e le angsala i le ia whaatele ai le loftuno ia o tali o na mea umai le ai no le sau fai upenua aua nei whaapea tatou te oti le angsala pe fa pe fea on tatou wola pe iai. No, the answer is no. Awal fa sea o tau fai le angsala, o le angsala, o le alofa tu no le atua o le fai toa lea. O le alofa tu no le atua o le fai toa lea. O le te whangama moi fia ngai nga tuai e te pē ma whamangalo e angsala tangata te tausanga. O le alofa tu no le taulanga ola le fai ali Yesu Keriso. Le alo le atua o te mao i langi. Na maliu ma toi tu mo oi mao. Taulanga ola le whaavau lava. So accept him. Lau loto mawalalo te talia ai Yesu Keriso. Fe mai ia o taua mai a te au. Ma tae su tasi lo su malvalu. I o taua mai a te au. O taua e ti ngaheina mafatia i avenga. O e ti ngaheina mafatia i whasalanga o le sala. Puapua ngā ma maftianga ma whasalanga sa tani mo ti Apollo ai mesele nei la langi. O manuia le atua le se sala o iei. Le se sala o iei o na oli malfia fia. Al malaya sa ti Apollo. O na whasala lava tangata o na le sala. Fa Yesu o mai a te o towe a venga ma mafa. O foi malo lo ai o tou a moina la wamo. Ma ia o tou whaha o ia te hau. Le anga malu malo tu maulalo. O na maua le o tou o le malo longa mo o tou nganga. A wai a vengo fia la wamo.
o lau a venga fo i e mama ia o le a venga le atu a Yesu Keriso o loto mawalalo ma le hanga malu i lo sau ma lo loto salambo ma ulu fia mai faitoa le lei ma talia Yesu Jesus forgive me, help me, save me, use me, fill me with your Holy Spirit. Glory to God. This door is nothing that can separate this door and the people of this world. Nothing. Nothing that can separate this door from the suffer, from the curse. Lea lava e matala le faitoa e le mwhai on tapunia, but you have to come. Ina ia la viai le tua ia toi. Ia loto whama wa lalo ma allow Jesus to come into your heart and save you. So ele ai se loto maulalo o ile ang sala. O le ang sala e separate lava tangata ia mai le tua. Mawairia malaya satani wai leis malaya o ile tua. Yeremia luaiva sumatas vapia lava na wa o lom natu ai o lo natu ina ia manuia ele o malaya fetalai mai ele ali feitawa tau tusi muli o yo Roma mo mua no feu pelu sumaleono mai ole mea lea na tuina wai ila tou ele tuai manao e masiasiai. Wao la tau fafine foi wala tau fesui ia i le tu e te tau ma le tu e le te tau. Te profitu e whapea foi tane ua tu ua i la tau le tu e te tau i le fafine i na ua mui i lo la tau femna wai. O le tane ua fai ia i la tau i mea e masiasiai ua tau ia foi i la tau i o la tau lava tino e tusa ma lo la tau se. So o le upu lea o le mea le fatu seine le teine ua fia tama ma le tama ua fia teine. Fame ua lea tue faitau atu o le mea le ua tuina atu wai i la tau e le atua i manao. O tuina atu ai e le tua i la tau i manao. Ono le manao e masiasi ai. Ono tuina naunga. Ma loto wha mawalunga, ma loto maha e le ula fi, e le whaina ulu fia se upo le tua, e o ai lotu a wha mai e sao i la tau. No, you are not. O le mea lea, na tuina atu ai i la tau e le tua i le manao e masiasi ai a wao la tau whawhine foi. Wala tau fesui ai le tu e te tau ma le tu e le te tau. Whawhine ua fia ta māloa. Teine ua fia tama. Tama ua fia teine. Mea whapena. Te alofa i le tu māloa o sio watonu i Samoa ma Rick Samoa. Teimi mumuli sa ia lua fesu martasi. O li tele o nei tangata whapenei. Le tunu ue o Samoa pe whai ue whalongonga mai e maalosi te talo. Talo i le atua i nei ala vea i mai whanau mai nei le anga alfini, nei le anga whatia polo lo whaponsai no lato mata. Ma whai atu nau ngā satani wa suia o lato tino na mai le atua i nei a tino whatamatane, i nei a tino whataine. I nei a whai al fingalo le atua i nei a whanau mai a mauan, le tali o le atua i le tausanga ma le fino le atua i nei a whai al finangalo le atua. Leo porque lese fe mai i le fitai le tua ata ma eva ia o lua whanau. Wana o atamu ma eva na whai le atua. Period. O te lau na sao ia te oe le upo le atua a o lau loto lava we le talia ai. O lau le talia fo i o lau malai lava lea. Mai whapea foi tane o tu ua i la tau le tu e te tau i le whawhine. O le manao i le whine o manao atu ea. Isi tane.
la fo wo fi fa fini ya na to te lo fa pe fo tane wo tua la tol tu e te tau fine ina ua bu o la to loto femana wai le tasi ya mo femana o tane wo fe wa te fa ya ila tau I mea e masia siai wo tua fo ila tau I o la tau lava tino e tusa ma lo la tau se wala tau le loto foi e ta ofim ta upu le tua o lea ua tuina atuai la tau le tua I loto le anga la tau te fai ai mea e tusa o lo tu tumu I la tau I le amio le anga o malava o fai ta anga o le amio o le vale o le manu o loto le anga o lo tumu sai I le mataua o le fasio tangata o le misa o le olenga ma le whātautala, o le tua upua I la tau, o e whai tala leanga, o e ino I le tua, o e whāsia, o e whāsaua, o e whāsili, o e fia whai tonga fiti I mea lea ngai. E le nau I mta, e le ana I mātua, e le whālongo I mātua, o e vale lea, po o e le mawhawhau, o e le esi mawhawhau, o e tu mawainga, o e le loto ainga pe le anga lelei, pe le anga alofa, o e le whaamulmoleina, ma e wha le alofaina, o I la tau ia ua iloa le tonu mai le tua e te tauai o na oti, o e whai mea whapena, e le ngata o na la tau whai o ia mea, ai fia lava I la tau ie ua whaia, to leo whai atuai, e le ai se alofa tu no le atua I tonu o nei mea, e le whapea foi o steine o fia teine, e le whapea foi o steine o fia tama, ma tama o fia teine, o lo whaia mene, le ai, te le foi te ngata o lo muluam, whai taanga mai si lava mea, ai whai mai, o lo iai, le whai toa, o lo avanoa pēr whai toa, o lo avanoa pēr whai toa mo oe, o lo avanoa pēr whai toa mo oe, ina ia urfia mai whai toa leo Jesu Keriso, lea lofa tu noa, e manga loa ia wanga sala, nana wari lava stau teimi, ana wa watu le ano tonu, le ano monu, le Roma I mua, fai upo lua ono o to lua, fai tau a totu se Roma, again and over and over and over and over until you understand. Ia whaftai le tua, lana wale extra taimi ua, ai whaftai le tua I lana upu o ia tuina mai, lo na lo fatu no Jesu Keriso lea, the door, in Jesus' name. Thank you, Father, for your grace. Thank you for your word. Thank you for that door. In Jesus' name, Father, that no one can close your love from us. In Jesus' name, I thank you, Father. Amen. Amen.